Assalomu alaykum hurmatli Bishkek Qavar YouTube kanalining kattalchilari. Hurmatli mekendeshlar, amansizlarmi? Bardingizlarga qutman kun. Bugun 30-oktyabr 2022-yil. Hafta kunga yakshanba. Biz mashinalarni tartibni ulantamiz. Siz bilan jo'g'ib o'tiringizlar. Videolarda ayog'ini ko'ringizlar. Birinchilar shu yerda turgan Mercedes'dan boshlayman. Shuna Mercedes. Yılı qancha ekan? 99 avtomat. Shuna bosib telefonni ochalasizlar, üstündelik bor. Onun canında bir bu ev 39. kuzovda qora tusda turadi. $2004 uçabiyam $9.000. Numarada çalaslar. Şuna BMW. Aldığı gacırız. Tamamında bir maşina turat. Toyota Mark 2 2005 bası karaflı avtomat. Numarada çalaslar. Привозной дейт бар. Şuna. Bagaj. Sıkılayken haca buladırған. Şuna şüpherem dedi. İşki salonu. Bunda sizdi gör. Bunu kaçça da otası? Bir değil ha? Şuna. Volkswagen Jetta 2006-2005 540.000 so'm. Nomerga chalasizlar. Salonlari. Narxi mashina bilan basi bir yil ekan. So'lashib ko'rasizlar. Sindolik bor. Chag'in. Taşı basamiz. Maqta bir Lexus. $2.200 kup avtomat. Nomerga chalasizlar $9.000. Shunday. Mazda 98 280.000 so'm. Numarga chalasizlar, Rosqot 78. Коробкасы avtomat. Maqta bir levy rul Honda Accord. $7.300 2003-2004 объем. Numarga chalasizlar, коробкасы avtomat. Honda Odyssey. Tak $5.000 2002 коробка avtomat 701 80 16 09. Şuna nomerler. Bayka bo'la turgan qancha bo'ladi? 400.000. Şuna 400.000 so'mdan. Ko'ringizlar. 400.000 so'rab chaqtir. Honda Odyssey. Maqta bir RAV4. 2010-2005. Şuna bası telefonu açalaslar. $14.600 ekan. Başta $15.000. Söylashib ko'ringizlar. Opel Zafira 2004-8.
Мақта bir российский номерде RF1 96 2 объем, коробка автомат 480 000 сом. Öneriге çalaslar. Salonda açık ekan. Şuna RF1. Şuna maqta bir Honda Fit. Honda Fit'ten qog'oz yo'q ekan, orqali qo'yilib. Mercedes-Benz Kaban. $98 4 объем, коробка автомат $9000. Америка саластар, gaz benzin. Bari жақсы. Salon жақ екен. Şuna Kaban. Honda Accord. Honda Accord. Taki 2002 объем. Şuna pası, telefonu açalaslar. Коробка автомат. Tamam kadar basarız. Bişkek var. Şuna Mercedes 2001 ekabiyom. Numaraga çalaslar $5000. Maqta bir Toyota Corolla 2003 1.8 bası telefonu açalaslar. Maqtadagi bir Lexus. Tak 99 3 объемда. Bası telefonu açalaslar. Коробкасы автомат. Üstünde var. Qatarga kiramiz. Yanında daha bir maşina turadi. Toyota Oppo Red 2003 1.8 telefon nomeri, bası. Maşina. Maqtada bir maşina turadi. Ne maşina ekan? Hyundai Matrix deydi. Shuna maşina ekan. 2009 ekabiyom. Telefonu açalasizlar. Shuna maşina ekanda. Hyundai Solaris 2017 1.4 avtomat. Telefon nomeri, basın cevap qo'yib tur. Bu yoqda Mercedes turadi. O'zgacha holda. 2012 3 объемda. Basın kelishimda yozibdir. Bari yaxshi, sostoyaniyasi yaxshi yozibdir, ko'rdingizlar. Maqta bir Honda Stream. Honda Stream. Baka bular turgan qancha ekan? Bular turgan. O'tirganmi? Ha. Honda Stream. Aka 2002 объем. $6000 bo'lib turgan edi, nomeriga solasizlar. Shunday bo'ldi.
Mına yakta bir Lexus turat. Şunday zapaz döngülegi menen. 2003 объемда. Бағасы телефондан мерге çalasыздар. Жақсы алды. GS 300 екен бұл. Шынай, ұматты туғандар, кейінгі берілерден амандашқанша сақ саламатта тұрыңыздар. Біз тартуын уланта береміз.